Togovi lolotou, Togovi Christo tou, novinho, danho, maufe duko, megale egbe dom nami, le egbe hape enkeke yaji, le miape tople miape de la, Yesu Christo kwaji. Ye me kwese bena agbe unyere ga kena nyeklu egbe. Mon popo si asumi asibena mio kata mia gas mia to mia fo mau mia fo wola fe egbe le egbe penkeke ame afoto mau le egbe le dona mi le ndea alo le gapofo yame tonye le onye na nyekli o ya ta me gble na mi di o esie ila diabe ya nabe mi anye be ye lomi ye fa monveva esobonami yata le gbepen ke kiamala afoto fe nyasike nyeklo mia atemu asegome akomia no kole mala ya foto gatona mi le gbepen ke kiame afoto le gbogbona mi bena hoese ne wa hode agbe hoese ne wa hode agbe ameseme sike hone senala agbe popo sue na esi yata no vinya hoese ne wa hode agbe nenye be nyatefe ele agbe dimla ho Kristo jise ne ho nanye eto agbe popo nanye to le Yesu Kristo fe nkwaji kwese ne jesi siao na klodo na kwese hora gbevola hosema anabe jesio aklodo jesi siao me kale jibe ninyebe kwese akwa ekpo ona wagbe alo hora gbevola jesi siao la joyome menya we la joyome o kabon jesi siao a joyome wajame sieme sika hone sena be Yesu Kristo yenye eyamake lito li egbe twede mafome eyamaye ye kure ponvota ode hwese le dosiko wata ela baye chomya ponvo bo hei de kaka chiefe chienu la fima titre de que fiami bana agbe mavo fe mawuyenye de que fiambe agbe mavo fe mawuyenye ta me dibe na nyebe mauke subom nele nenyebe nyatefe ehwese ne ho onao agbela kenya be agbe popo blibo suesi ho alo agbe popo blibo ke suesi la etrosi mopovi mopovi ke le tozula bibla gbagbo bana jesio ajeyome menya wela jesio yomo le marco fa baleta wi ademe buku wi adehe de wenyimela obe ameseme sike hwesela demo chitanela wa hwela gbe o demo chitano na hwese wa demo chitano egome edelo confiance bana ye megale hihemo ke etrosi Kristo to edujokle Kristo wode kakle Kristo hele de sia hihemo to bana ona jesibana chale vo defisia ye trosi ameye le Kristo me ela ba ya me agbele na me katan ye na hwese wona la bibla iti kwa bana
Nye chete bracket me. Ogbo la fima be ka amesima khweso la. Wa bu fo yama. Ka amesi ke khweso la. Jesido la je e ya yome. Esi ke okpagbe la bo khwese ne wa khodagbe. Ne khwese kola o khodagbe. Eye megbela jesio la kloro no vie. Jesio la kloro. Ne jesio kloro la. Men wa kwepe do la gbome. Alléluia. Wa kwepe do la gbome. Amen. Alléluia. Wa kwepe do la gbome no vie. Jesio la kloro de. O la kwepe do la gbome la. Eyata. Me di ma tono ga fofo embere. Na no klalo. Eye na khoma opunya ya. Sikenya gbena o. Sikenya khokho na o. Sikenya de poko na o. Ela ba ogun edi bena. Amesio mo khwesola. Wa bufo ya. Gaka mesio khwesola. Wa ton kano wa po agbe. Wa po dede. Eye jesio la kloro. Bena le Yesu Christo fon comme là. À la dacine d'ologie ou à quoi haya. Obe le Yesu eye le Yesu Christo fon kwa la. À la nya bobovo a dogo. Na no numu amola. Oh, e vole kema wo. Amen. Et le gomme sema. Vobe a monsieur mo khweso la. Wa bufo ya. Bible a gonami le Roma tova bata menyime. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et comme maintenant, il faut vous voir comme l'ina a monsieur le Christo Yesu mala azon o. N'enye ba kwese. Ne okola gbela. Il faut vous voir comme gale wa bufo ya o. Vous bobe amesima kwese la. Et ya o la bufo. Ka o ke kwesele. Ye nye bana o maga bufo ya o. Ye gome dosi ke Kristo wona nye klola. Enye do mavo. Enye khokhofedo. Enye agbefodo. Enye agbemavofodo. Eye tane kwese bela. Menye wela ga jenu kuno yomesi belke. Amone wome gbelene o. Magati nu kuno yomodo. Magati jesio yomodo. Que vous avez gestion la clogne cloroe, nous courons la gemia yome, a fleque que mi a gemia yome. Many me have no dim le church yome. Many me have no deal a filo pour mettre du reme oh. Many me have no deal a betura pour groupe pour me yo. Open never quest quoi, waho won't lagbe. Eye gestion la passado, gestion la yome. Oh, will I do but I am a e wa haya. Adegbe satarasi. Eye vole kama gago wa bato no vi. Me dibe na senya ya gome. Ne de poko na sosio egbe ya. Ela be amesu kata hosela. O trosi mo pe viu. Eye o magabu fo. Kake amelo ba legbe. Gale fo bu odo kuo. Eye o amelo ga legbe. Wa to ba je nouveau o ga je nkan. O ga je nukunu o pe je si oyome. Voba woke kwesela. Jesio la jenye po ya yome. Nukata yo aba je jesio yomodo. Nukata wa je nukuno yomodo. Ego be mo kweso. Kele ne malale mo kweso la. Wa bufo. Iyata me gero ba fo bu odokyo. Nouveau la komienye. Et nouveau la komienye. Et nouveau la komienye. Et la bena. O mo kweso tae. O mo kwa poto Yesu Christo poto ta. Ke wotae. Ye na ba o galbo plombe. Nouveau la komienye. Nouveau la komienye. Non viens kwese gbe. Kwese ne wa khode agbe. Amese meske kwese la. O kwe dagbe. Wa kwe dagbe. Kwese ne te siao na klodo. Abe na glema ko pa bata wi aden. Buku wi aden ho ire we nyame. Crois pour qu'on te donne la vie. Crois pour que le salut te soit donné. Non viens. Elle est comme ça. Car il n'y a plus donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle avait faux pouvoir comme Galina, mais ce que dans le Christ, oh, elle avait Christ va commis de agbe. Laisse que Hueseta. Mais il y a zéro que doit be la tao. Vous croisez, mais il y a un pour le moment. Et il y a la vame. Et nous qui est bien, ma wa quoi, me va la gomme. Nous maillons maudit, mais mignon. Là-bas, moi, le groupe de prière, le Yigbe. Oh, il y a nous qui dit le mal pour me. Et là-bas, on va faire on va faire ça, on va quoi, on va quoi, on va quoi, non, quand tu as quoi, pour Yesu Christ, qui va nous couler à Bamala, maintenant nous coulons à Joe Motala. Oh, il y a besoin pour un groupe de prière, oh, gars, que colle qu'on ne colle pas. Mais il y a un groupe de prière de l'amour. Quoi, c'est de l'amour. Quoi, c'est de l'amour. A Mexique, ouais, c'est bon. Yo, né à Bela. Ya, Mexique. Et il y a la doc Bela, et Mao la sepe Betodola. Et il y a Mao, et il y a Jesio la Djeyome. Et là-bas, à monsieur le groupe de prière sur là. Oh, il y a au diable à Jesio Yome. Et là-bas, on me croit de deux. Et là-bas, on me croit de deux. Et là-bas, on me croit de deux. Et à ta novine, et Becrédit, non, Bela. Il y a une question. Et na kwa hoho ye na kwa gbe ye Jesio la Djeyome. Après ce que Marco va bala pour na miene Marco va bata we ate pour we ate il we yame no vi yame dakpe be ele to yisenya yawo ma ona irao e de ga yoke be na la chese de dome kana wo han po de popo be Yesu Christ pon kwaji akpe ne so no vi Yesu nyu o ira ma ololo avoisi do pegbe je tout forgive na mission Australia na tuku yo kata hikam kotu wani yemi kam kire ko be gaisa lolo bye bye.